Ngi pidang sebagai pi borok sasi sen pat chakani ka channel ka jongi bat hangani ka video ngin pe yakini ki post ki brang shalat thamai po Meghalaya. Shabang insdang yakani ka video sngubha subscribe yakani ka channel but turn on your new notification bell kanang bapinum do yaki videos ki bangi upload. Pila ruban follow yangi hapo ka Instagram kani ka Instagram account ka jongi. Yakini ki post lapalai daka nigrims mentau banai arajar arpo ar ki kerteng yakini ki post kilangkum ni research nurse bat ke project staff field worker kelas D lanika tarik ke bakado bapila ban samin yaki applications kade hau lai poi tarik banai match arajar arpo ar ya ka post research nurse ke balai kawai ke upper age limit kade apersan senam ka salary lanika tulap kade khatsan ajar hakshi banai ke educational qualification kalangkum ni pradi ban pendap yaka BSc nursing Yaga post project staff, field worker, kabalai lightly, ka upper age limit kadai lai pusan senam. Ka salary lani ka tulap kadai kat prajar hakshi benai, bat ka educational qualification kalong kumne. Keladi ban pendap ya ka post graduation, haka nursing, lani public health, lani social work, lani nutrition. Yaki ba pendap ya ka BSc nursing, kidi bandan ya ka research experience, bat pide ru bandang bantrai, bat ka Microsoft Office, suite applications, kumki MS Word, MS Excel bagi kiwi. Kikam I preference gitu ki candidates ki bala dan yaka research experience bat yaki ba nang ban tho bat ban pule daka local language kum ka ketin kasi nomor ba hakane ka project kinsa long haki rural areas jangka kasi hills. Ki candidates ki belong eligible bagi buka ban apply kini ki post pihak ban fill yakini ki online applications link ba kini ka Google Form link yakini ki link sengal ai hapo description jang ka video pihak ban paru yaki scan documents ki jang pi bat ru ka copy jang ka form pi submit syakini ki email ID yaka research nurse pihak ban pa syakini ka email ID ctn.birac@gmail.com bat yaka project staff field worker pihak ban send syakini ka email rifecstudy@outlook.com yaka walk-in interview kinsa penlong haka nigrims shillong bat kinsa penlong haka khatwai terik banai April arajar apuar nado shpobuje stamp shaneng ka official notification lene ka notice ka bla apply hi dengan ikan nigrims kal ai po description jangan ni video tis ngubha download bat pulih syaka syaba pin apply kini ki post kana bo pin tip shusho shpang ki wiki details